Pempe me no kasa ye Nana Dormaahene ne tu atwi ne nan ho gu ho. Na chi nyina gu ho. Efise anum gwase kese pa ana ato no. Se ne dede a wo ye wo krom ha wo ma nipa nya na so nyina no. De botaa nyina ye ba kope. Eye nibre. Eye nibre. Eye ne ya. Se. Kotokohene. Ewa aman bebre hye na se. Nti ni dede a wo ye nyina ana bunu se onya microphone no wo be kuntokwa bia na ontumi nka se doma ana bunu enu achi de wato na ntu pin se bunu fo mommoa me ema menye bunu ma nyina nsi ho de a dabi metima himfi a mo na mo beba abesu a kire me na se Dormaahene agenda nyina wo na nka se wo seti nyina wo se oba bedi bunu eman ni nyina so nanso wonim se wo ye ne saa ko enya de beyiyi se yemfa ahenche ne nhye na wo pepere ho kofa ahenche sha obie ne ho bebu ewo krum ha anytime bia Nana Dormaahene wo benya microphone bia na wo se wo bui doma mpuntuo ho no na akoye asante forgetting say the moment a wo bebo asante din ewo wasemu no na you are projecting asante ene wa de hye wo doma bebiri na no a voice now say ade a Dormaahene wo ye no enye nsem a wo keka no eye nsemhunu o wesi bia no o ba bontia be kasa ma titru enrizi ma na omo di wachi ni nyina ne de it's like omo kon ni esi wo pa betitrensi so abusia ye Nana Samgba Gyafla otoso mienu the paramount chief the overall of Sampa traditional area abusia ni PA special aid no aba abonten aba be fire Nana Dormaahene brutal woni nsem bia okotena suma na okekai mesrew nya botre na tie wo de tie nsem na pe video no na punchlines we de menyo se Dormaahene obekasa bi yenkohwemra na nsem bi asisi ama yemubi no kurani yekasa kwana efa so no mra nko school ba kirem no nya sa mra ina okoi se uni bi oka asem na nipa ne tifie obati baba mfa ba ko dini nko hye enwomam mira menti bi dawo na obi aka kire se mi ajombadu antoso mienu bi court bi akoginaye aka se asumasi anabenten na oya sampahina wonsi ni hu wonye no pre majire ba bia majire aka sa asa ya majire na yekasre yabasro ba be di asem no ba ma bi nyebe takra wodwam na be piapia be minim bibi abedi piabe nipa mienu be di asem na be ni wa be mwaje emma baako nye saa mbra ne nkosua ye nye saa mbra ne nkosua ye ade hye mienu opre konwa nka mieni ni kura baako di kan atna so fiedu mmanu wonye ono ne bapa na enye ono no odi hini na me kura ochama nka mieni baako ya opase obayi sana bro everywhere nye madamfo nka madamfo apri bibia nye ne ho na nkango ndi ajombadu nde ntanjia de me nyoda wonti mi so nsesa madwene ne no de ba sesa madwene akonya kasie te se ani monyam wom se domafo akonya bade ma wa abani bibi onu wo pe na krankwa ne de meka wo sise bewu ne mesre adihie aba wo sampa nsrobe ba mabia nguso be na bedru ba bi na be dwa die ba bi abedi dwa be se no nipa ba bi abeti na be se no tabo na no nti se binum ba be konsusa tuo nsro bia bia mfatuo masampa bia mfatuo masampa na mesra bambofo no ba mabia kwane manu mfatuo masampa se banhwe ye na nsoro se bono me ba sampa madane ni baba gu se bibi a efu
Near Mesra Titro, President Oti Agwaso, IGP, National House of Chiefs, Security for Sampa for near Nipa Bepano, on the Bedinachi, Obian to Mrs. Abajane, Nipa Bepano, Nipa Bedinachi, Ahinia in our legitimacy, Ahinia in Chirasa B, none of their crown on social media, never any be or baby, or no, or tis a video so on the Penny Pabua, Benny IGP or Casa, na only, Slobia or Ghana. Asama Basampano, Bunny Bian Koshaku. Woni bia kwasha kokwa na obaba be chia me adwamba do anto me wo be hu se me ne bia dan famfo asamna da hono no krenkuwa ne betima masa asem ye acha sa asem we amfa no kre ni ye to se ye hwe wanyim ne hwe oche de a asem no ntwa da na me de nim sa sampafo sabio da bia social media nhwe so social media nhwe madam vui ono nka odi sampa ni ya nka mere me kwa kosom no na mi hu na sa hu se ba ko na ba ni si so sampa fo ben se sa ba dwene ono ana ma hu se bedi na chi obi a ya mfonsuo bi wo sampa akonyasie num no ben fa nhye me adwon badu anto so mienu me dem de no se betie ye se di hye bi ti so na wo nu ba bedi na se ukọ kokuam ne be kodi ma wa bra court na nka court njintum betiem de na nka nipa mpra ka nipa ngu nka basoma sensi ana nse bentiem ti ma se bentiem Ghana ko so wontiem abrofo wontiem a wo ba brasa wo sampa ko sisa da wo nyina wo baba bebreda se na wo nyina wo de me mbo ba mam se ade na o kae no ya fa so a ne na dia so ndwe baba na maka no sei no Nana Dormaahene se sen dia ene ha no mra ena wonnim ana se sen mra ena wonnim ana se sen ana dambo ana se wa sheda se opese wo sei na basabasa ye bakuru no mu o kasa kurampo o kasa obeba sampa no suma ugina suma obetimi ehunu sampa na me fi sen ko ye bema na nka wa kroso aba sampa Nana Dormaahene se wunnim mra ana se ye dambo ena omu a omu ben wo entimin call you to order na fi se you use that useless comment any se won kwase akika no a wo de be say ye kuru na ene na what that is what I want you to understand. Say, what be mu be ya wo say enkwase akika a eto wo so ade bia wo kan entro ene ne akika ho a wakonwa no say abo damuo sa ye wo dan yo na sebi ubie wano ana wo kan ensem a sebi ahenko akora enka na wo kana say your people cannot call you to order na wo di otan hunu na wo di otan hunu be ye ne wo ye Nana Samgba Gyafla enye wo yonku enti sansam na wo tena ho a wo kika no first na wo ye wo yonku first na wo fi say Nana Samgba Gyafla oswai wi a enko obeka say me ma santiman biom enu de enko yi ni hu fira santiman e de ne hu be bowo na wo sebi wo nkwase asam a wo kikan na ono nso kika bidia enka enu de wo pe no onye sa ye titi no wo amamre ne amande mu ene mra na mu ni no tena classroom suaye no ono obie na dwen no ene odi suaye nto onim enti sa sebi nkwase akika na wo kam yonko pa no mayi no don't let us hear that from your filthy mouth again. So what? Yes sin okoswai tamo yedi asem ni wie ye wo Nana Dormaahene eno tra me ka tell so wakomya no sori wo so a wo be bodam na watintuma enanti yedi asem ni wie wo frɛ Nana Samgba Gyafla e congratulate no wo Nana Dormaahene frɛ no ka kyerɛ ne sɛ koswai kyerɛ wo nkrofo na fa wo nkrata bra na mengazeti wo Nana Dormaahene kae wo Nana Dormaahene frɛ Nana Samgba Gyafla bisa ne sɛ Somaahene frɛ wa fa sampanko nwa no 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 kra ne interest ai wo sampanko nwa mo ye den Nana Dormaahene kan sa asem nyina sa na wo ye sebi wo ye obi a wadwen mu wo fom a otan hunu ahye wo ma
enti Nana Samgba Gyafla enyi ne hu wanyi Sampa konwa emfiri asanteman ne senti no waba be ye watamfo wo ye shame na wo sori a na aka enkwasi akeka aka dambo eni tanhunu kwa na ahye wo ma enti nanka ne yawo hwe ne se enka Nana Samgba Gyafla swai Sampa wie ye no pe na waka so Sampa ye yi ye hu afiri asanteman mu ye mabiom oboa ye nye sa nkwasi asem no we will not do it enti eno nti se nipa oni nante ye na ube sorry a from that day no what in nka biom na wo sorry na utena baby a na nkwasi akeka na aka o me yonko pa no no eni nkwasi asem na yekaka then you be saying things ohina na nka yedi wasi akonwa so wo amfa kwan pa so ametena akonwa no so enti akonwa na abodam so enti mo amu ben na Dormaahene mo nka nkyere se ne nkwasi akeka no onyai se munim panyinefo wa akonwa no na magya ne te se akokọ a onirura no nam abonten a emane mfa masampa enough is enough so cashew season no eba enti wo ba be ye na wa cause confusion no wo cycle samodua ana Farouk mi ka kire udi Nana Dormaahene achi a ye bechi wetum ya gazette Nana Samgba Gyafla on na ye the legally mandated paramount chief of Sampa enti udi na chi na wo ye na atimi ko gina baby atimi bo bie wanu ka se wo ni Sampa manhene a ye bechi wetum enti mane ndi wechi na onya wo yodium wani beti no na wodam me de pasa utimi call law school sa law na wo call ye no ye lawyer papa enye lawyer te se Nana Dormaahene a wonim ne mra ne nsem kika o kan nsem a utimi bisa ho se na papa o ye lawyer pa ana o ye judge ana judges for munye appraiser the leadership of the judge fraternity ese mu ya appraiser na mutimi hwe nipa no na mu hwe o madwen mu eduru point bi krampo ese mu chi o mutimi chi o mu edi o mu ko psychiatry office no mu hwe o madwen mu heze nipa na ya yi ne se won kotona obi asem so won ka no sebi na dwene no eye clear Nana Dormaahene is becoming ensem enkwasi akika saa te se won serial killer obi a wo ye lawyer na wo ye judge na wonnim say yetimi apply for mandamus you don't know anything about mandamus obi a wo ye judge na wo ye lawyer na wo ka kire yen say you don't know anything about CI 47 obi a wo ye judge na wo ye lawyer a wo ka kire yen say you don't know anything about order 43 you don't know anything about rule 8 Nana Dormaahene enya na wo lord wo judge ni ye no wo ye ne den die na wo di bu die na wo di kan wasem no ewo high court is it incompetency and a madness and a deliberate attempt to create confusion in Sampa dia ben sebi nkwasa asem so ne no ya ye ahwehan na ye jawo na wo jimi saa eko but because some politicians think they benefit from you, you know, or my jaw na nkwasi askika and na wokeka na woko. Senka usi uye bema na udru sumano. Adenti na one crossu. Uka so uye bema no. One cross one ra Sampa. Say last week aka so beba no me katreo. Me say wo Nana Dormaahene wo de wo nan si Sampa. Na ye jaw e ma wo san kwa wo doma abiomu a na ye die na nanom hwambo. It's a fact that I'm telling you. So konum whiskey any wulaka no wia na nkwasi akika kura na aka wo na obi ti say woni ede wo appeal court say ko ye judge. What sort of nonsense is that? Enti Nana Sampa manhene eni Nana Samgba Gyafla wotoso mienu ye nam amamre ni amane kwan so say Nana Dormaahene epese wo kire say he doesn't know anything about customer arbitration and he say wo resigning from the judge ye na wo ye no customary arbitration say onu Nana Dormaahene oti na himfie ho na sebi nkwasi akika na aka no yi otra na himfie ho na masem bi ba no ofre me na metumi nan ekọ ho na oka asem no a is binding enti ofre me na me nko wa meka tese na me ma me de anidie ma ba wa himfie ho no me ma. The moment you submit yourself to customary arbitration in the forum you belong to, it becomes binding until a higher court is setting aside there. It's still binding.
but judge ni a oye lawyer say wonim saa de we enam sebi say dambo bi na ye no a monim o say normally say nipa o nkrofo a obodam a yenim na ye gigi ne so o ebia no so ado no wagimi nti oye saa na onfi say gimi o munya no saa na ote tam o be pa ne ntuma nyina gu no na mbehu say sebi na dwen no bibi ewo mu enti ebusiafo mumu bebre frame na enura no na me wo baby kakra eno ntana na mentime mfa am calls but then there na me hu videos na me hu no say nka me hwe ya na me ka say papa we wabodam papa wabodam ana Dormaahene pa die na no woka o see Farouk edi ade 10 years ago oba sa time na o gazette Dormaahene o gazette wenchi hini no adentna wan gazette no because 10 years ago dia endi obaja wenchi hini endi obaja Dormaahene na adentna obeb gazette wo nyina jawe enti adentna entro ye wo de sa ana wu dambo no entro na ye bo dam. What sort of nonsense is that? Or hima ben emra omu tamu asem Farouk ni mami tamu asem no edi call menhia no na wo Nana Dormaahene wa himfie fun na ewo doma no na eni ho adentra wan fan ko wan trasoma hinkuru adentra wan fan ko ho eno wodi ba asanteman ne ya kan wi a na wo ti ho judge ni lawyer ni na wo ti ho say you don't know anything about customer arbitration. What sort of nonsense is that? Ne ye gigi wusu na wo kan kwase asem onkwa na wabodam wabodam na unyanum wi laka no ene o whisky no nso no onkoto papa otonso a wonfa ko kungu mu mane dilutu kakra onum wie pe na sebi na enkwase akika na aka no. What sort of nonsense is that? Are you telling me say Mandemos, you don't know anything about Mandemos? Ye can assembly wie Asanteman, they submitted, they themselves brought the case before Asanteman Council. Omo na di ba ye and na omo invite ye omo di tia ye and ye nso ye gitu mu a ye ba ye no ne ye nyina ye sra ye rantam kesi kan ntam kesi and ye submit ye ho to the customary arbitration. No man can say you've not taken that arbitral award to any court of competent jurisdiction to set it aside. Then you will get a lawyer who is a judge to be fooling around and be making stupid comments. Now the same person will still be on the bench. What sort of country are we building? What sort of nonsense is that? Onkwana wabodam, and onkwana anu we toffee. Enti ebusiafo, you did not take it arbitral award in by one fan ko baby a ye sign edi yenkrata ba mranu kire say the traditional council na ohine ni free mu no, they are the reporting people because what the region how will you know say there is a vacancy in a traditional area? The traditional area through the acting president and feeling the chief council declaration form ni o de abana de akọ ye di ba ya wujimi nti no wo se won fanko na enya wonso na wuchichiri Ghana mra na the Doma traditional council na wuti ho no enya no ni Ghana mra no there is a law e kire se Ghana mra edi dwumadie bi hye wonsa na wajimi na ase wonye na wujimi no wi no ma wonum nti no wo se wonya ye komra no ma mra no ye betimi compel through mandemos no akokoye ene ye di koye no uma wo lawyer the current regional minister ebe defend ye assign for another lawyer Emma Farouk Emma ne be defend ye. What was the judgment? The judgment said sampanko yasem ye kan wie. And the judgment said Nana Samgba Gyafla ye approve no and was shy allegiance to the golden stool. Judgment ne kan saying nipa na ne session Nana Samgba Gyafla nkrata ase no onu ni the rightful person ese was signing nyina. And wo di judgment ba ye. As a judge na wadwen mu da ho na nimra na court the judgment ba na unim wuti ho no Kofi Mensa wuti ho no wo the judgment bi ba na obi ebu njusu a de no ye onfa nko the higher court mo mun setting aside. When the high court the judgment ba ye through the application for mandemos from the judgment ne ba ye no na wo Dormaahene why you tituko na wo ntiase why didn't you take it up to appeal against it?
na dambo na ayew ofi say you want to destroy Sampa enti wo share sebi to trafo echi no mo ye nkwase asem omo di sa judgment ne bai no you una wo elected the current regional minister Emma ne be ye lawyer Emma o adenti na one instructing no say onfa nkwa na yemfantu nchen. You went and applied for stay of execution. In the stay of execution, the judge made it clear, say, the order I ask you to do is unambiguous. Eyadia emutaho, me kachira usi jinkrata na fakon national. Esan say, "Who sorry, I won't know monsani e yene tino what being no, it doesn't work 100%." And to sorry, enkwasi akika na ekao. The judge said that order will not be granted. Enti munye nkrata na mumfanko judgment aba say nipa Farouk wako arbitration walusu nipa was signing nkrata we onimu automatically Farouk is out of any contention beyond that. Enti any action bia yebe take after that judgment no Farouk enka ho biom ba judge ni a wo ye lawyer na sebi enam we tofintino na dwenu nya adwumantino wonim. What sort of nonsense is that? Onkwa na wajimi wa Ghana. Ana officer onkwa na wajimi. Me nim say he has that hatred for Asante. I never knew say Bedru say you. Because time when I was on, he was making from comment. By no if he say ebia o kana keke. By say na me say ne taina owoma Asante no adidia run mu ama na dwen no kura no asai ama na dwen asai enti odi ade ne koye na yedi ordinary petition akọ ya ka asem awie wan koseti na side yedi mandemos akọ mandemos e the judgment aba yedi judgment na ba won so appeal against the judgment na call judge no a order e mo ma take decision na then Nana Dormaahene will be sitting there and be talking rubbish. Or say, Mevra Sampa. Baby, I now dance Sumana na Jana Hono. I could if four more masses or Mutranasono. O Jana Sampa. I didn't tell one cross one maho. Nana Dormaahene, why now won't quasi Aki anyone send Funya? One day, no, it will surprise you. And to unquasi Akikano. So if he say, nam say ubie wanu a yen taxi ubie wanu na kasa yen fa bail bi anto so nkasa dudu say na wakasa tuase kante no enti eno na say wabie wanu at any angle whatever you want then you say it. That stupidity need to stop. Any san kwase akika na awokika ne nyoma na awokika no sembra no na wonim na Ghana ye legal system no ama wokwan say kosoa na ye judge na wo daso ye judge na ye nyi wadi na daso ye judge there we don't have any problem with that. But who kasa finance to so sebi finance to so na jai jimino ya doso dodo ujimino ya doso so ente the judge no ehye wo say court no hye wo say fankrata akọ na obo court no animtia court no obo court animtia no yembe fasikan yembe fa abasa ye kwakobu ye di court back. The judge and na me can't say Nana Dormaahene for pen ni paper na me ma mra ne bi na kokan na hwe na fa ye adwuma sebi onim de no e wo down fa paper ni pen na me mbubo bi na kotwere kopesi CI 47 no na kan CI 47 no e comprehensive a year ye de ato wa high court for mo processes any kwan a mo fa so edi mo nsamba any mo pleading any judgment enforcement ni nyina e wo mu eno mu di adwuma enti CI 47 no ayede koye no ana judge no fa order 43 no eye kwan a ye fa so enforce judgment and orders enti fa rule 8 na rule 8 no e kasafa kwan a ye fa so a ye enforce enti rule 8:1 no en wo yusu ye rule 8:1 no e kire se court e hye wo se ye dwumadie bi na wa nye dwumadie na court no timi ma obi edi sa dwumadie no ana wankasa no obema wadi na oma nipa foforo di a eka bi ebeba ho bia no obema wetua nti ye kan se fa na nkrata ne kwa sebi wujimi nti no wamfa nko no
ye nyaawo say wo mfa nko na afi say the Bunu Regional House of Chiefs no eye wu nananom akonwa. What sort of nonsense is that? Na yes so nkwase asem so o man no mu nti no ofi say wo ye nyansane we jimi saa den. So ho enti saaru wa no e na court no gina so a wo hye amakona de omudi koye. Omudi kowie ya na eyi the omu former lawyer a wo ye regional minister na watwere e dia common national security say they shouldn't gazette Nana Samgba Gyafla. What sort of nonsense is that? Ya two yamfa na say ya two aba legally any edima President Mahama na beka say enkrofo bi si o mani nji ho. Because of that, they shouldn't swear President Mahama into office to do his legally mandated ejuma. Wait, Jimmy. Na ubenya regional minister na wetimi atwere letter e de akọ ne brofo fun na watwere letter because they shouldn't and we went back to the court. We went back to the court for the court to order them to do the right thing. And the court had that mandate. And ye call ya court no order ya omudi Nana Samgba Gyafla din ehye Ghana ahemfudi mo ekyere se wono ene ye sampa manhene Dormaahene on sa onsem fun yi mu ana na odidi a oye soma ahenkuro omakonwa asem no a asem no wo ho no da be na waseti committee se yenka omudi omu ye bunofo wenchifo omasem no de na waseti committee se yenka omu ne ye bunofo enti omudi e odi omachi ena mo ye de mo ye sampa. You want to destroy Sampa. Se wusi wo ye bema an enro na wuti ho a wotena wo bema so na enu ntene wo nunu mu ana wo sere no adentina wan kroso anko Sampa wotimi kroso rura Sampa ema ye jaawo ema wo san enti wo nkwase akika no wo be jaye ajai. What sort of nonsense is that? Onkwa na wajimi wa Ghana. Onkwa na wajimi enti Farouk Samudia o ye oba me nana ba ni papa no mlaya mo fanche me be internet no call off to mo fanche me enti ne me ka kire mo ni nyina ne se Abrante Farouk endi Nana Dormaahene chi e ma ne mpa asem ma wo sampa manhene es Nana Samgba Gyafla otoso wienu to di na chi no ye yodiom a ta mo abeda mu no na onam ne doma enti eno ena anwumre me ka kire mo enti abusiafo ne Nana Dormaahene ye ne nyina no ye sabi enkwase akika ti munya no kura se Nana Dormaahene say he doesn't know anything about CI 47. He doesn't know anything about Order 43. He doesn't know anything about Rule 8. Sub Rule 1 or name anything about it. Then the judge, there is a question mark on it. So we name say through Mandemos and Sunyetimi should be money Juma. Then there is a problem with him being a judge. And Mesremo Nensem sebi nensem hono na wokeka no eya doso ya ye hwan aja na ama or time like I don't know. Nana Dormaahene, I'm even surprised. Senka time na of friend Nana semini around kra enka ye kan ka because papa yi, but I'll be there, this man will call. Oh ye kan munye sei to anamu ye we jamana ne no wo hwehwe nyina ne se enka Nana Samgba Gyafla so ai sampa wie ye pe na waka so asanteman me mabiom na wanya sebi no ofi se obenya another judge a wono so agimi te se wono na o maka bom na o modi nkwasasem. Nana Samgba Gyafla was not trained to be that type of person. Or sorry to ni nananom asanteman enye ono na beka se wakwa kwasua lawyer na wabeye judge ntino ono be yi bebi a obetu ni nananom a ni nananom ba ye for protection a ni nananom wo ho a ye asanteman ne peja sampa akonwa eye ne manhina akonwa na obeka se me yi me ho afiri ho onye saade no se enunti when di wachi na wan medi wachi e mama anya nkwase asem na enunti no ne obeye na wo ya. We don't have any problem with that, but jai unkwase akika no, that is what we want you to understand. Oh, Kasa, or Yemi Yonko. Uyonko, when was that?
the last time our year we yonku was time our friend no can say uncle Swanwi no one fan in krata ba na gazette no. The last time our year we yonku we ni kasa ye was the day our friend na we catch and say Dormaahene frɛ e di sampa konwa say man how no dey na ope wa konwa no ye kura wo mfa ne call biom. That was the last time we ni Nana Samgba Gyafla kasa ye. That was the last conversation amunya ye. Ba wo besna ona no whiskey any wheat of ni wia na entro na nkwasi akeka na ona wo ye. Say Nana Samgba Gyafla e kan say o maswai ewie sampa me nkwa santeman enu de nka wani beji se ne ebe ya asebi nka afi se obenya wo yonko jeje a ono nso te se wo na nka mu ne nam na mu ye mu keka ensem hunu ne de ka ho onye sa de no. Enti what I want the public to understand is say Nana Dormaahene eye obi a hatred ahyenima a ne senti no amana dwini no asay a deteriorated to the point say oka ensem a oka no but wrongly. So there is something ye de sampa why na yasi na akonwa na onu betam sa asem no bekọ a onka say medi akonwa 10 years ana de enti no mu sai de asem kọ menhia odi akonwa na wedi akonwa 10 years a what was the purpose of their petition that they took to menhia? What was the purpose for that petition? That is the question I'm asking. Some would be a Mansa Rose, Fati, and a dear someone called Menshia against us. Any Kokaye. Arbitration award in the Bayano, have they taken any step to set the arbitral award aside? They be. Na Benyam Renimni, I was so a judge. Na or to honor or you mudium. Na sebi kwasaki can ever too. Now kase me organize ko sampa. Hey, Nana Dormaahene when e da daw. Emma obi nda daw ma wunya ade a wontimi nye. Wati? Hwe another odwan baby adjuman kofi. Ojimi sa your friend is saying mon kwasi akika mon kwasi asem na moye no ontimi mfa mma me page so samo ejimi na eno ntimo agya mo adwene no ama ebinom na obenya obi na obi mbom na ebe yusu mo adwene na amamo na enkwasi asem na moye na ontimi mfa mma me blog so nkwasi afo a mo yusu mo adwene na mo agya Nana Dormaahene no yusu mo. What sort of nonsense is that? So you have to use your brain. For judgment to be a baby no na kind judgment no. Na hwe say judgment na ba no sign na judge ne kan ye. Na banya judge ni a obesori a wonka ensempa. So enti mesremo it's very simple. Meti say yes wo so obekọ president wo ye twen kọ. Se wonya helicopter kura nkwa ye betimi organize bi di ama e ma wa common term. Yeah, there is no politics in it. No politician. Politician be anywhere obet me asesa yakunwa yi. No politician. No politician. Ya can be and everything followed. Ni ekunu kura ne say na no for your friend saying Bank of Ghana Aide 60th anniversary of the Ghana city no. Yes you will see a ya say adentina Jerry Ajololo Ebubodino Obo the president of the National House of Chiefs din and Obo Nana Samgba Gyafla din na wambubo ahimfuno makane din and I'm saying look at this only Nana Samgba Gyafla na all represented the only king in Ghana, the occupants of the golden stool. And Eshina when it matters and the nation builders were meeting, where were you? And Madam Wasi, Tini American United Germany say, Adibiara Yebeye, regional minister, wow, Uni Omudin Koma, no Mabano Moka. Uni Omukudin Koma, no Mabano Moka. Yes, Brahma Mosi Abekase, Wosi say, and more Munchi unregistered motor Nibium.
yesi wuni o medi nkomo regional minister and wa kan cho say unregistered motors na no mo kan no mo didi nkwasi asem no we see they shouldn't arrest them again. But as we are telling you, no wintime opa yemfa the whole Ghana bibia nshe wonsa, you cannot change anything. Regional minister and to be the regional minister febusu na di na pa bibi tu ma ho ene wo daachi. So ati also wo ya PhD na yi e wo school ba mu se sa na wo ye di ahweso na ye o PhD no na ja wa yi no enti Ghana Police Service amuwo sampa ndiye mu ye no. So far you are doing the good job. Monko so na munye na mun protect na nkodanko mu school biadefo eni omu bia ene obi anya na dwuma ye na yensusu obi so emma nneomafo bia enko ho biom. Mo start amu ye no ma so obi ampi abontin enko ye bibia ba mo gya wo mo ema mu din kwase asem bi mu a ebe mama hunu se ye nananom na ebe chichiri kuru no. Okay, first na ye gazette obi ano ena na ye twen ema o ma gazette sesi a o ma gazette atumi na ba bidi o no. Aide said the nation will do the right thing. O man no be ye ne so wo ye se o man na anya ne so wo ya, we will not allow our people to stand alone and suffer again. We will protect them. That we can assure you. Ente se omo say Brahma Moses say o say omo nyai sa unregistered motor nichi no omo nya omo a, we are watching. Ghana police for amwo sampa mo hu ne omo ye eni nneoma omo ye ente oba hana oba me page so na o meka nyansasem a na sebi ma blocku every so this ana tie ente me de bibia beba wiye ente customer arbitration are grounded in law. Some bi ani mami a friend of Mansa Rules a dudu na friend of Fati omo edi asem no ekọ menhia and subjected themselves to customer arbitration. Omo di tiayen senkaye ye kan say ye nkwa a enkaye ntimi nka but yen so yes accept ye ene ye nyina ye sre otumfo ne ntam kese ene ye kan ye ene edi kan asem no enti ye kan wie ye our customer arbitral award ne baye o man ko appeal against o man setting aside the sign court court through mandamus at the judgment baye they if not appeal or set it aside ya gazette Nana Samgba Gyafla ewie enti ne emomo ye se mo be organize abasampa ne ye ka hono asanteman na ye ka hono o mo duru sampa kurampa kuro no be ye ma o mo nya baby entiatia ho. And it's high time somebody talk some sense into Nana Dormaahene. Say nkwasi akika no nyai na sebi emfa ne nko bibia. Enti mo bisa say emra be na judge ne gina so no. Mra judge ne gina so no e CI 47. Judge no enye ni maame no mra e na odi bedi asem no. Enye ni kuro mu mra e na odi bedi asem no. Emra ya hihya to ho a judge se fo didi asem eno e na ogina so e de yeye. E na ma a correct ruling CI 47 or you sue order 43 rule 8 sub rule 1 and what the customer arbitration is grounded in Ghana laws and we way na nti obi tena baby no kan sem bia sebi na mra no na wonim enti madam wase nyame enka mo ho na ommo mo ho ban wontimi use sampa as an experimental ground for your so-called bunu champion agenda. Ontimi sampa ye nya abonofo ye nananom edi omu hu bo asanteman tamu abono jaman mo ye jaman wie ye no sampa ye kutia mo ene ye gu jaman ye kun asanteman afa in 1818 ye nana sanaja and it is well known now nanu ya ukuro ye sei wan fiefo ne ma wa asase a wotena ho na mo sumahene enye kotifo ne ma wasase ma nanu yu betena ho na mo no mu be sori aye mo ho te se mo ye de ni enti mesremo initially no ye din woni mi enti aye din
be say wunnim mra unse mra ye fa amamre ene amane nyina mu awieye na aka Ghana mra to mi enu ni gazette ye fa ne nyina so ene ye nya ne nyina awieye enti say ya no is either the national security ene ne nkurofo be ye adwuma man ye adwuma na mu gya wo mu biom na san kwase asem na o mu di ya o mu hihye nkurofo fie no o mu tempti bibio mu a hey o mu mpanyinefo na o mu di o mu anim a o mu support saade na o mu yes James Sefa Brahma Mosi Oba Mawuli anyone no mu o mu kika ho na o minum mu di mu ye o mu biom e ma o mu hye obi kiosk o mu ye obi adi biem amba na aban ana Ghana police fo ni mu anya ade a yede be ye mo sampa ho no e be surprise mo ye hunu se mu di Dormaahene achi na sebi mu jimi na mu pese mu sai kuro no. This is a strong warning to mu o your friends say mu gazebo nom Brahma Mosi nom Obama wule nom Yaya Traore ene ampra nom Mr Pascal nom se mu be di omo achi se omo nkohyi obi dan biom. We live to see. First no obi ani gazette tina ye twen se ye benya ne ye wie se ye nsaka nti ye nsaka ye behwe se mo bedi mmra so na mo di mmra be ye adwuma nti se mo kohyi obi ade biom Brahma Mosi mo kohyi obi ade biom Oba Mawuli mo kohyi obi ade biom ampra Mr Pascal any Abidjan store mu kohye obi achi mu kohye obi ade biom James Sefa mututo petrol man krofo mu hyehyɛ nkrofo ade ye hwɛ aban ne sɛ ye hwɛ the law enforcing agencies so be ade but o man nya na o mu jam na mu ye bibi biom a mu bednu mu hu sɛ mu be pie wo sampa, and that is a fact. Yentna ho emo bi ndin kwase asem biom ensai kuro no biom. That will not happen again. Enti yebedamasi mo amwo asem bia no we can talk later. Enti ni enti ameba ni say ni nyan say I just want the people to use their mind. Na omunya na Dormaahene nkwase akeka na okeka no munya no. The last time one Nana Dormaahene and Nana Samgba Gyafla kasaye, the last two ones, when ye di kind a year of friend Nana Samgba Gyafla, congratulating no, I can say, on yentem no uncle Swimra, na on fan in crata, uncle Yen Gazetino. Near Tosubium or some friend Nana Samgba Gyafla catch and say, Nana Dormaahene, a friend who had no sampan assembly, the end or ya crowd, or be block non funny cold bium. That was the last time one or Nana Samgba Gyafla, a din como. Since then, Nana Samgba Gyafla try sampa we ya or course try war asantima Nana Dormaahene bufu ye or ni nkasa biom da enti wotena baby kasa ne yonko no portrait say or ni Nana Samgba Gyafla din komo on daily basis ya na nkwase akeka oboa ne problem nyina no say nka Nana Samgba Gyafla be kasa o mayi sampa akonwa no efri asantima me de me ho abebo me yonko engineer onum whiskey na ye nyina ye num whiskey na ye kan nkwase akeka Nana Samgba Gyafla ntimi nkasa sampa asantemai de it is rooted in custom and tradition and a Ghana mramu titi enye ne enti untimi emmeka nsem bia enti yebedamasi sampa enkonwa sem enye bunu ni asante ntokwa na obi abehye ekire be kasa sei ni sei bunu man ene ne ekeka da ben na emu hunu bunu man da ben ena mu hunu bunu man why will people hide behind politics and be doing certain things? I say Mr. Pascal's wife said that Mr. Pascal Mr. Pascal wife once said that they sent them to go and kill and they went to burn houses. Obi a sorry I know the nsagu nechi. Na waye nesisi tintin no wakoji communion. O ma me uti wo say yenkoku obi na ekohyi fie. Onsu uti fie ne bi mu. Momma mo nkohyi fie bibiom. Momma o mo nkohyi obi fie biom. Mr. Pascal Abidjan store Brahma Mosi ena Oba Mawuli James Sefa Gazebo mumo mushi obi fie biom
Sampa be de. Mumo mu shi obi fie biom. Ebe surprise mu. Ebe surprise mu. Wait. Ebe surprise mu. I'm only telling you, enough is enough. Enti ebe damasi. Ebe damasi. Osi o de jano sa ma me ne de osore nso na okọ communion e na eshi mi no na ordinance agu n'echi na okọ na Roman father eyi communion de ahye na no wanom eyi asembe ni ne sisi tintin ma me panyin na onye eyi na enkwasi akika na eya say ya soma omo se omo nkoku nipa. Look at this woman. Omo nkoshi obi fie biom na mama yen kwase obi ade biom. Say, if the nation cannot call you to order, we'll call you guys to order. Te yebeda masi. Nyame nka mo ho no mo ho ban. Mo igno na nas Dormaahene pe judgment ni bi na kan. Omo de petition aba. Petition na omo de baaye no. Ya tena petition no so aka. Omo ka wie no judgment baaye. That judgment no omo communicate e twere letter e the judgment ni bi kan ho. The command, the Bruno Regional House of Chiefs. You did not raise any concern whatsoever. Because in that judgment, any letter, Omudika Hono, letter no, asantiman etre say, Oma can samne na say na akokudu, no ma can trade the winning party, ne say, Omuni ubimra na yemfanensia kunyaso. You did not write to object to that. That was in August, September, October, November, and Nana Samgba Gyafla esai. Because sambre ni nyina no na Nana Dormaahene ewo adwene bi se Nana Samgba Gyafla be ka se o maswai awie sampa mayi me ho afira santeman mu na eno no na aye ne de na nka wodi twini ne ayi akohia no because obenya another judge a ebi asabi ono nso benom whiskey na waka ne ho na o maka enkwase asem badamba sa no watani against ena all ka sebi nkwase akika enti munya no se judge no mra na odi baaye no se Nana Dormaahene oye judge eye lawyer so ofi say judgment na a free court baaye no high court judge no wani asem ni yi wamfa mra su na mbom of ono ankasa na busua mra ena edidiye ana ne maame no mra bi omutwere tu fie ena judge ne gina so ye edi a ene Nana Dormaahene enkika mbom no wonfa nko appeal se Nana Dormaahene si wonim CI 47 onim order 43 onim rule 8 on kan bibia mfa so dade a ene ne law na oye no ene ne judge ye no ya to sini kakra ndiye munye in service training bi emma no munchi ne ntra ho na mumfa ne nko school biom na munkyere no mra no enye saade a ensem a wadi nyina no mesre legal aid for say mun review Nana Dormaahene ensem a wadi nyina mun review innocent people ebeda prison because on use mra na eso use no because oni mra no enti ebeda masi enti Farouk said na me kano me Nana ba ni papa eni u papa ni maame omo papa no mu ye baako enti ukọ me Nana ba ni papa no side eni wu Nana bem u Nana u papa ni maame no side a omu Nana bema no eye baako enti unam bibi mo ebe me ya mra na wakosua no eye me de se wakọ law school na wawie udi Dormaahene no machi a omo be ya yodium sa wani be ba ho so no na obi bia asai enti I'm talking to you like my paternal relation and I make a show say obe check you nyoma yi so George Ebua we jimi on se won jimi ya so office say obi jimi na wato data na wo hwemi sana maami aberewa bi a ono nso wo Dormaahene maami aberewa bi a obi dumu no ware no de ne call US na wo ti US wo jimi ebi na wo ye enti medamasi nyame nka mo ho na ommo mo ho ban ti Nana Dormaahene jai we la kanin ye keka ono jai ne nom ene whiskey na wutena badwam nom no jai na wo jai na ye de ko rehab a
ebe distill wadwin no ama wadwin na ba normal ama watumi aka asem a eye na the Bunu Regional House of Chiefs is not an extension of the Dormaahene stool ti yebeda mase ya menka mo ho no mo ho ban mrepa mo no yebesa hye biom beda mase pa na Dormaahene me mafutu a me de be ma nyina ne se bro ho ase o se wo bro ho ase brafon kra na ne wo ye ne de emfa bibi papa bia mrew emfa bibi papa bia emrew fi se sampa nsam ansem chase enye ne ba ye Bunu Regional House of Chiefs enye ne when the big Bunu Regional House of Chiefs president for so many years sena aden no nimdie no wo ho a anka utumi survey assembly temple be won utumi ana omo asem no hu ni se wo se ye de be don eye kotokohene King Solomon ni enyansa nyina no ewie no na ewo no e ba ye nso no kuro mu no kotokohene ahwe atiesi asem no de ne ade no kura to ba bi e wo se eda eno no umunu yakum wonti ase but me mafutu awele ma sampa for ne say Dormaahene is on a mission. The mission nyina ne say business a ekoso was sampa no with gidigidi ekoso no omu say mu di no omu set agenda say ne be omu be push ni nyina no akosuma say ne be ya suma mom no ba be the business hub na sampa kuro no apro atete abusia aha Jinyame TV message say subscribe to channel no click notification button na ja comment no be kan busia ne ho for update bi a ede ebebom bia me da ma